Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Kasanjuk kirang bakur kalalej benya kendu yu Chief Executive Member jong Jainti Hills Autonomous District Council ban kerpat yak JHADC bakan thawan nak banta ban panek pensa yak reti khenkur khenkha kata jingsim jat naga kami khnang bakan long renti sitelup kabri uhan yau trem kakan hun kirang bakur kalalej benya kendu yu CM uba Thombor Siwat kakan thup yu ba RL Kharpran uba Rafael Warjeri uba RL Bla uba Master di Nongrem, ba JL Kongshe bat kid khot rang ba kasenjuk kirang ba kur. Ha ka jingalang bot umat Thombor Siwat rangkat bat kiwei pat ki MDC, lapan sngeu yak jingdon kam kerki nak batawan thawan, ban yada yak riti khenkur khenkha nak kami kabade ka thamai jong riti dustor basenrap lang, habaro kiwei ki riti tenrai, nadu ka khandau hadu ka longsan longman, ka poikha poiman bat balai kiwei pat ki banta jong riti tenrai. Nalor kata lakin turu ban tau ka atir an ke ban ai ke jing itu igi dorbar kur baro ha katan khasi jantia nak bantaban ai boru igi rambak kur ne wahe kur ha ban korbar ya baro ki kamkur ha baro kawe katan khasi jantia na kaliang juma Thombor Siwat ulapan pau ke jing sngawu ya ka sanjuk ki rambak kur bakila kersiu bat no senyang dak ba ailem ki dolir nak bantaban la ban tau an ban penne pensa ya ki riti dustur tenrai khamtam ya ki riti khenkur khenkha nagakmi ida yeshong ke jingalang halor ke ni isu bar kini ke isu betan isu ko om bakta tam ye ni ko hasil anrei kakta hi ye ko beri nyutran baro koi kunta ni wan kan muta kasni pani kundu CM betul bro jongka Jainti Hills Autonomous Council bat ni don bok subon ba ha jinge kundu i don lang ni deputy CM IEM bat bagi kumni kumngiadan kan report Presiden Jumi Secretary Jumi Executive Member Jumi wan lam ni bat kejing temu ke bakongsan ke Jumi wan si tolong mengipan ya kejing kersya kakti kamon kakti kadiang na kadiang ke Jainti Hills Autonomous Council bahkan kersya yang ni Khasi Hills Autonomous Council markani ka ajat chakakme kamdei kaba ya dangsya kadei kaba nadu handa hintha markani ka kata ya ka imlang kasalang ya ka culture ya ka dustur ki riti ki jami bat yimpa ban pendu ban pendam ki dalai dei buat kumtar ismo bad ka jingwan ka jungi shani hadin ni kundu iki bat mi somo ke bulai ba abai kran ba i mi somo sai kida ba na khmat ko samski jung iru ba dila airu ye ke jimpula ba na kaliang Jainti Hills Autonomous Council kin simkhia ikani ban kin kersyam ye ka jingdawa ke jung iru kunju tin na kaliang ke jung iru mila pensngau hi mila keliru hato na kaliang jom ki kur ki wahe kur jom gari Jaintia kilawan na MCP di yaitu kilawan bat naga dia berjumpa di om miru ni tray rengkat bat ni support iki kunta ni kerman bat ni community baka AKA kebabha bat kebaklan kan mi nakaliang kejongki hagaju kaporo nakaliang jonga ngalong ngabat mo ka boss yung secretary yung gasunjog no sinsyas long kabri nyo pra markaniro kalakta ingin ba dang benin ni mencisni kami iskaway pa kaan pagpuni na riyang KCDC habede ba kijaka kita haba kayadi kayati kayata kayata ba kindon borsho KCM karang ba snong bat kiway di kani ke kompuni kawai kaan halor kawai pa nyemtip kai ke jingmu ba kanyalam she nata kada ni nakalian ka jong ni menta
na Khasi Hills pat kumjo ru na JT Hills ni aware iki Brio le jong iba dan pok ka brio neutra na kalian kisunjuk di Rang Bakor mana kalian kisunjuk di no sensar snong ka brio neutra ba ngin yasno tilang hakni jing dawa ka ni ba dai ban kundu pindam kumi ini ke ba kta ya ka lawai jong gari ba tajat ndu Yawan dari Sofia, kalau dari Kiwin dari sini, kalau dari Shimjat, nak apa? Kalau dari Kiwin dari sosial media dari sini, pun kerja beriu betul betul kah, beriu terlebih betul makamai kehok. Yang kalau rem bagi pulau kuma tai tai, ajak seperti ini. Ini lekat balak pentemnek persak ni. Weru dia pun kerja juga ke dorbat dia hepur hari lung dia. Berkepang ya ke isi dalam lima bos suan bagi trilang sinagi ketika menteri yang kembang ladon ke HDC pendek persa itu riti gustul semjan dekat kami ya weru ya ke JHDC bagi nyelek lang punta kambang kalau we berteman longdian mandin tidak menuju pengembang sisa kolosnya ada eksekutif komiti juga senyum election kias kata dia dalam takani ban mereka tu ban skuta ko hari ni di council borak ni ndai chado di bor sarkar ani minsa in charge dekat DCA ban tepang rul ba dei master halang bolang deputy chief minister cek ni di bor ke makam sedrong dan ba kanong ka an ke ba ne kanong ka an bedan beniat kita berjadai ke tiga dustur hampam ke simjan demi dekat ni hoj dan kalian di eksekutif dan misong thaj ni misong likti kalau kita kimja kita lawan bangsa tunjuk ini kita longkolong jat kepada kabrinyo tak ribuan pertama ini misong likti ya be wilayah persong perkat perdan dan kepada kelonggen mandien jauh betul dijak kejengi basro itu orang ba untuk mentaru di tangdam kejengi tungku buat TSRT coba kila ya di biaya kalau kita mentaru kita sebut ke high court mentah begitu mau berpasung saya akan jajah upah dari kita biar upah di sistem dia kata mentaru dan pereng kajian kaciara bagilah implit ini kami pengajar markani ke ajaj ke kami kamdai tang pereng demi kasih dia ke kenthop ru ya gigaro de halor dan ni nongren bagi ismo komen ya ke ba basnya bahang lang ila pusno ba ni don kam balle ya research halor kani pernah ya kan ajaj juga kami kapedeng kini kilai penvo dikasih dan dia bat garo bat nakal yang kejuni kejini mubut minta tolong ba hak kini teu wanwa bangin ya kedu yung chief minister bat ya baru arbut di deputy chief minister kejuni bagin yo ya kejin kershan bat kejin itu nakal yang government bahkan pensno begini kidai ki material society from all the Kilai-Tuli tribes. Nila pas jika lineage act. Moh la yo ya ka asen jong governor. Tegala long do kala long sna. Kejing dawa kejuli na kaki CDC kadai ban penne ya ka balak don. Ndai ban penduk ban pendak. Tikat pa siya JT Hills pat banyuan menta tolong baki ru kin bot ya kadjo kebangi ngile hapo hasil. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks. We help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on Mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.